Seo scoil Chiùil na Gàidhealtachd, hí get gáil Chai scoil Chiùil na Gàidhealtachd a cruachach fachcin 5 bliana fichiad. Son seo a cháidachach a sinne gíri sealtain géibh dé hasin deis. Ha mí a bhí an sa scoil Chiùil son 3 bliana inis, ha mí an san 7 bliana. Agus ha bhí wabhasach má son aici thula duine agus a fás cydeach tron scoil Chiùil, agus cydeach iad a genú na diachan an acham san scoil tron scoil seo. Ha a bhí míorhaileach. Apar corman scanneal a head a bhí acin an bliana, na measc bha Eden Court na trads Celtic Connections agus an Scots Fiddle Festival anna donation. Gus a bhí an sás na curman seo, féimi sin an tuathas ulachuig a dhéanú mo chunne seo. Ha sin gomór an isimeál ar sin luchtcheckas sáiriste a Haris ar a bliana sa mi fécin urtas mór agus ha gása mi ferachin go bhfuil mi ein talachas meach a bhí cruacha go dá ginealach. Gàidhealach Chiùil sa dúige seo. Wel, yn uri, fa mi fiachan ri creach y cwyd ar an eiche achan o'n eiche deisiol hast. Smar sin fa mi y cwyd tang ar hwyl dynia ar son y tîn, agos gan bi hwyl dynia fain iachi gyma safoltio sydyn, agos o mi fiachan ri fain dynia yen stage sydyn, ach fa hast yan o 3 oren yr acol, so fa ffim ac yn mi ffyddoch agos o cymol y dol. in Àrd-sgoil ach bhaig ma even vatar dunne garach ging so mi talchte sin ha mi dachis gun cumi dalish an ceolacham ach ha mi son galach janu agus mar sin ha mi son stelche curman has the janu colony na cadich acham agus be has sparsal ach hanel fisacham in be oper achamans ceol Chanel statoring have na cursin Chiùil lacking. An sa bharst bísing a dul ar cuairt Michael a Gàidhealtachd na Hillingen. Bí mú déithnar scolar an sásáin agus 3 luchtcheckas. Tron tuire seo, bísing a tuil ar bailtin leit Starnabhaigh Ullapul agus a Ghairlach. Jebh sin codam cúteach clárich le Wii Studio agus a clich bea ar BBC Radio na Gael. Hami virin, me je nog hoorste hat zien. Ha mijn dages kan binnen hallen niet mogel. Fee me chef. Agus díadach coidir erst gan a gigs agus a bhí siúil figan áit. Ha díadach cartarúms chomór a bhí chicas. Well, chicas ceol traditionanta go háirí an áitis an bí. Ach nuair a ha gopur is a scoil seo, ha díadach ag íre Jeffreyte, ha dúine díadach cho jail a bhí seo na Hollanich. Cúteach na lucht chicas go ha gopur i chéile, ha sinne díadach a gopur 4 bhar i chéile cúteach. Agus how fine urtas gach seachgan. Co an Colin Chiùil a Charlotte. Really great. Co an lucht Chiùil a Charlotte. Sé an lucht Chiùil a Charlotte féime mé cant an Ian McFarlane.